Uba Toki Blah uwe ni kirang ba bala kamsyam phang ba bat badairu presiden ka aiker ulu ong bala da karukom treikam ki district council hi kilong kumba kalong mynta kan ba ban pynduh no yaki ulu ong ba ki district council ki PL bat ong ba kat nongun ni ki MDC ki bas nguthu bat tip ba syapang ka kharnet ban riu garti sinchar hagaju upor ulu ong ba ki MDC ki perkhat ba ki rangkat karukom treikam bat ka sarkar jela Kaiga juri pikai situation jobi ya ka district council habi de kita wasno makini artino malai Kini kata tahap jawab dekat Malaysia. District Council hamagala kilong failure, kini flop. Nomor yang District Council la don ki guidelines hapok ka schedule. Ki bagi day benle, ki bagi day benle. Hendak dia kata kim salia. Kelio takkan nungut nagi MDC ki bala pulih ka schedule. Ki bala sutu ka schedule. Dunawa. Kilek pembani ki kuat menolong parallel bagi state government. Kata kami ke jengmut dengan district council. District council kalau fair. It's a unique constitution within the constitution. Bila I boleh iki subjects, bila I pok stick schedule. But kawai ke di culture, kawai ke di ya land system, management of land, kawai ke di management of forest. Tega bak kebayar bagi iki bak pertega ke keren mamta. Kadang ke board dengan district council. Henry, apa district council jengi kelam no? Kita kim keren. Las nyupus nam tak kala suklat kita. Ya bungkam man cina surok, man cina jingking, ban development, ban raum. Kita kam juga mali, kami kam juga mesti. Mesti dia kau kam tu. Henry kim na ya kam lagi. Ti kau nega bentar juga district council kalau ban habakaya ke pertai dah ke keren juga development. Ya ka grassroots governance system, ka crunch mang gender equality, how no kita council jadi kikran kita gigi. Sim dengar, gimana gitu. Kikran man kumno ban penroy ya ka tourism, kumno ban sna footpath, kumno ban ti ban ai umi gibreu. Si ba. Ngap kan along out of date. Lagi pun tanya lagi reinvent dia dengan semua diskon gimana kamu sih? Bukan ini double senong hak hukum legalize ki agi kita ke legal authority kenya day ke state government wan ra ya ka an ke ba te ya ki double senong Jante Hills, Khasi Hills, Garo Hills kandon ke uniform system of grassroots governance. Hendai hak kawai ka senong let kumway ke dorbar kalong kumway ya kawai kalong kumway kamlong deh. One right uniform system. Kamtam ya kaneka ban hikai ya ki dobar senong juga. Kumno ban manage ban pendankam ya ki funds ki ban wan senong. Kita belum transparent, they belum accountable. Pi, kita iba kita ban tip. Nga kemau nginang ya persang ya kaneka IFAT project juga apa ka IFAT program. Kata kadai kawai bangi. Hikai kita ki 6 groups sungi ki badai pok senong. Man ka ba fisong meeting. Kemudian kau ngai fion ra kedai ya ka accounting system. Kanu dan bisa kanu lawan kanu ra pelot kanu pelot. Dia mentip ki pai ba. Hakawai pat ke bentah lor ki dorbar senong luang ba ki dei kita ki bentah jong sensar khadar dari kam dan satya ke jing pengklan luang ba hadu mentah kampat dan ke jing itu ki dorbar senong dak ka an bat don kam ke jiterlang nabaro ki bai dan bentah. Ketin parang yang we talk about grassroots governance. Sensar khadar ke bah teraidu. Hak tiga hak bakadon ka imlang salang batra kamu hak senong. But ke pertai ke mentah ke i. Ba lara day ban don sha ka development nene ka roi ka par ka ba sustainable ka balong paka. Gide ban wan ra ya kum ka development na siya try. Ang bansu dictate ubriw na lor, ang leong ta. Kadai de jing kwa jing kiti ki break na try. Kadai nam ta kada bakawan ka 73rd amendment. Bakawan ka panchayat. Haba la ai bor ki brew, lengba ka panchayat, banjit hang tu yi ginong yalam joki, hagi sinong kisnong. Yang ini padahal pelatnya ke 73rd naman kesukaran dia ke itu ia kata tikyong oh plan ini ki brew, dan mensual ke adon lagi jongki. Dobas nong ki bagi don ke system of democracy.
Hanai ka kon nong tangi kan pun klan ni do ba ju kam te hal pi kan ma ha jing ra jong u justice SR haga kan arjar khacha urai to ka ba wang bagi dorma phim dan ke jing itu aga you are not legally recognized, you don't have a legal status kulmar thlim mem ko par ti hanu matang padang ta kara misnai ga VAB ban bakal ni dorbar ne ko VAB pada ka don lagi jong defects lakan kam ta ban wanra da ka wei pada ka an kaman itu e do basnong jungi ha ko kan don ta ka jing je ki nong kit kam nyo ko do basnong bagan don ki jing simbenta ju ki kan thei ki samla bat ki longkpa ha ko do bar kram ba ki mi ki idea sang tai ha jing si sha ko do basnong langi la man wanra durika wan san durika kata ka dor bakan long purely democratic and transparent kabala ban don ka jing tikna ha ka penya ka pisat ka kumnu piperlut yang pisah tengkah kemut ka financial management in say ki nong alam nang to mdei ki political parties begin say ki nong alam jongari hande ki mi ki samla ki mi ki breu nong alam naka do basnong naka tiga grassroots hande ngila klet kata ni neglect non berperkan tiga skau bakal ada ka porban don kum kita kom think tank kaman perkat ini ki hangnu ki bor jungi hangnu ka strength jungi kumnung nang pangklanya lade bar kumnung nya chakaman ndan bakran jung kata